reka nongere mbashimire mbaha ikaze hano kuri Buhuru Boy TV. Uyu munsi turi ku itariki 31 ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2025. Tuje mu makuru y'imikino ariko turi buze kwibanda ku mukinyi Neymar Junior dos Santos. Uyu mukinyi hari inkuru irimo kumuvugwaho ko ashobora kuba yasubiye muri ekipe yakuriyemo, akaba ari Santos FC yahariya muri Brazil, iwabo muri Brazil. Ibinyamakuru bizindutse bivuga ko Neymar Junior yasubiye mu ekipe ya Santos FC yakuriyemo, kipe ibarizwa hariya muri Brazil. Uyu mukinyi aheruka gusesa amasezerano yari afitanye na ekipe yararimo akinira muri iyi minsi yashize, akaba ari Al Hilal yo muri Arabia Saudite. Bikavugwa ko yasesheje amasezerano ku bwumvikane hagati yiwe ni ekipe yakiniraga. Imwe mu mpamvu ishobora kuba yatumye uyu musore asesa amasezerano, mbere na mbere haravugwa ikibazo cy'imvune zikunze kwibasira uyu musore. Neymar avuye muri iyi ekipe nyuma yo kuyikinira imikino 7 kubera ikibazo cy'imvune zamwibasiraga buri munsi, kandi yaramuguze miliyoni 77 z'amayero. Urumva ko iyi kipe kabisa ihombye. Iyi kipe yamuguze miliyoni 77 z'amayero mu mpeshyi ya 2023. Neymar yatangaje amagambo akomeye cyane, yagize ati: hashize imyaka 12 mvuye muri ino ekipe, ariko wagira ngo nahavuye ku munsi w'ejo nkurikije uburyo ndi kwiyumva. Urumva ko yatangaje amagambo meza cyane, amagambo agaragaza ko ibyiyumviro bya ekipe bikiri ku mutima kabisa. Uyu musore byatangajwe ko azerekwa abafana ba De Santos cyangwa se Santos FC, iyi ekipe isigaye ibarizwa muri Brazil mu cyiciro cya kabiri. Mbibutsa ko iyi kipe ariyo yanakuriyemo. Iyi ekipe ngo izerekana uyu Neymar ku bafana ku munsi wo ku wa mbere. Ubwo ni ukuvuga ngo tuzaba turi mu kwezi kwa kabiri. Iyi ekipe iri tayari kumwereka abafana. Ni ibyishimo kongera kubona umukinyi ufite izina rikomeye, wubatse izina rikomeye nka Neymar agarutse muri ekipe ya Santos FC. Reka mbashimire kuba mwankurikiranye kuva ikiganiro gitangiye kugeza ku musozo wacyo. Mbashishikariza gukanda subscribe niba uzi ko ari bwo bwa mbere, kugira ngo amakuru y'ubwenge, amakuru arenze, amakuru yizewe ujye uyakurikira ku gihe kuri Buhuru Boy TV. Mwakoze cyane. Njye nari Olivier Harimana. Thank you so much. Twongere duhure mu biganiro by'ubutaha. Ndabashimiye.